Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe nyacyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe kandi igenera umuntu wese ibimukwiye. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ugiye kandi igenera umuntu wese ibimukwiye ugiye sayo. Iyagira ubugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gushenjagura kandi ariwe mubyeyi w'imitima.
nyuma nicyo kidari cya kera. Yesu tumukunde cyane, Yesu Yesu yagitangiye. Yo 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 yo. Hallelujah, yes. Mana yacu umugenda w'ibihe, menya byose n'ibitarabaho, kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyane, kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyane. N'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitaraho, kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyane, kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyane.
mana aho uri Imana iteye ubwoba uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa uhimbazwe Yesu uri Imana